Hello ma'am, ngasi product yam kana ba ma utra ke ba ko ma'am isa su healthy oi ba ma di ana ba kaya dai sungak thok han ba product ne ma'am do koi yum da cha hina cha ja bisna yam na haw na cha cha dra adu ga ma'am koi na haw na bu ni hai na makhal makhal potation su e tar ga thong ni ba ne ba ko adu ga ma'am a ba chin ja sing di yaw da ba ne heal li ba ne ba ko ma'am do koi family se ma pan da cha ba ne pam se ba ko adu ga ma'am moi na cha se nutrition se yaw di ra kai su khang ma ngam po ti adu na ma'am ina ma tam pum ba da yum da cha na ba gi semjaba da ko nutrients fang na ba yam hona je ba ko aduna isa da su healthy oi ba amadi ana yang makhal kaya da su ngak tho ali ko family se cha gum da ne he na cha ba da pam se ba ko acho ya pa dai di aduna myam ai na test lai na thong na ba gi yam na hona je Ma'am, Sunoi family that have a chat panatraga school chat pay out birgadi a used to minor lunch box ta healthy food sa birga pick to beer pipi bayagani as in the sri am pay boko. A dugi the ma in a young gilays about that special aid number we do carino hierarchy. Ma'am, a signature shorgi moringa leaf at a mix powder say at the j moringa nutritions ma'am yawe is in a cookie is other healthy with the metal tire resting until loin yawe boko. A says jara traga drumsticks to high neighbor. Ma'am, asida orange dagi 7 times and a vitamin C, aduga banana dagi 15 times hena potassium yawe bako aduga moringa powder say koina daily use atada mixed orgadi amna healthy oigani isada nutrients ki awat pasuka imta layer roi bako ma'am hause ay ngala age sumaina pek se la kane bako 200 gram oidoi ma'am ase ma'am pek tor se kai kai yawi nganjar ke ma'am honey nature sure gi yawzer e aduga ma'am spoon namasu hape e aduga asita brush amasu yawzer e ma'am nature sure gi moringa leaf atamix powder se 100% pure amadi government approved lab tagi certified oiba product so oidoi ne bako ma'am ai hauzik tan hawna ba ta khar lawzere aduga thum khara hapchere aduga ma'am moringa leaf powder se spoon am ka hapchere ata se yam damnina aduga asida protein iron vitamin C vitamin B6 magnesium vitamin A amadi vitamin B2 fangbigani asina akogi family gi health ki am mathau tai ba ko ma'am gi husband amadi ichenupi da lunch box ta atagi tan gi mahun moringa ata mix taw batan se pek tawraga sumpi asina energy booster gi thabak tawe aduga bacteria virus ta gi su protect ta hole ba ko ma'am akoina moringa se daily use to immune system improve ohengani aduga ma'am akoina nong padong mapan gi pochar obatar bisu isada ka imta so all roi bako ma'am asina ko gi isa da ko stress oi ba warhan ba adoi di arthritis kumba da ko ado ma'am heart ki problems kaya da su ngak tho han gani asigi matin na blood sugar warhan ba adu ko na weight loss to bu su yam kana bo oi gani ba ko adu ko ma'am se lower cholesterol asigi matin na LDL cholesterol level su watha ngani adu ko vital organs su balance ohen gani ba ko asina maram oi ga diabetes thyroid ko problem su yam oi hale ba ko ma'am su moringa leaf atamix powder season e bio link ki description da hapchang ge ma'am changa ga purchase to biro